politiki itandukanye abavandimwe ndetse n'ababyeyi burundu butazasubirana. Kubera politiki Sudani yayigabanyijemo ibice bibiri. Kubera kandi politiki ubu Koreya igihugu cyahoze ari kimwe kivuga ururimi rumwe, umuyobozi umwe, umusekuru umwe, ubu kigabanyijemo ibice bibiri birebana y'ingwe, ndetse kuri ubu buri gice gihora cyifuriza ikindi kurimbuka. Nyamara kuri ubu cyahoze ari igihugu kimwe mu myaka ya kera. Kubera ibi byose byatumye nibaza ikintu nyamukuru hanini cyaba cyarateye itandukana rya Koreya kugeza n'aho igice kimwe cyifuriza ikindi kurimbuka. Mu gusubiza iki kibazo nifashishije igitabo The White Book Encyclopedia volume ya 11 paje ya 376 kugeza kuri paje 377. Bigaragazwa ko Koreya yahoze ari igihugu kimwe, ndetse igihugu kimwe mbere cyane y'intambara y'isi ya kabiri, ndetse igihugu cyaje no gukolonizwa n'Ubuyapani, ndetse Koreya yaje kuba igihugu kimwe kugeza ubwo Ubuyapani bwagikolonizaga butsinzwe mu ntambara y'isi ya kabiri, maze Koreya ikigabanyamo ibice bibiri byatewe ahanini ngo n'Abasoviyete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri gabanywa Abasoviyete aribo b'Uburusiya bw'ubu bafashe igice cy'amajyaruguru, naho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata igice cy'amajyepfo. Nyuma y'intambara Abasoviyete n'Abanyamerika bagerageje kunga Koreya, ariko biranga birananirana, kuko ahanini ngo Koreya y'Amajyaruguru yari yaramaze kwiyumvamo politike ya gikomuniste, mu gihe Koreya y'Amajyepfo yari yaramaze kwiyumvamo politike ya gikapitaliste. Ahanini yanakoreshwaga n'Abanyamerika ndetse n'Abasoviyete. Abanyamerika rero ahanini bakoreshaga iya gikapitaliste, Abasoviyete bo bagakoresha iya gikomuniste, ndetse n'Ubushinwa bugakoresha iya gikomuniste ariko byitwaga gisosiyaliste, ari nazo zahindutse Uburusiya bw'ubu. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nazo ahanini zabigizemo uruhare rutaziguye ndetse n'uruziguye. Nyuma y'ibi kandi umuryango w'abibumbye United Nations ubifashijwemo n'Abasoviyete bagerageje kunga Koreya biranga, nanone bihu by'ubusa, maze Loni ifata icyemezo cyo kugeza ikibazo kanama k'umuryango w'abibumbye ahanini gashinzwe iby'umutekano mu 1947. Loni yashatse gukoresha amatora Abanyakoreya bitorere guverinoma imwe yo kuyobora, ariko Abasoviyete bari banafite igice cy'amajyaruguru ya Koreya banze ko abo bari bahagarariye Loni bagaragara mu majyaruguru ngo bakoreshemo amatora. Bidatinze mu majyepfo mu 1948 abari bahagarariye umuryango w'abibumbye bakoresheje amatora mu baturage ba Koreya y'Epfo kugira ngo bihitiremo abagombaga kubayobora ndetse bakanabahagararira, ndetse bakanatora n'inteko nshinga amategeko yagombaga kujya ibafatira imyanzuro, ndetse ikanabaremera n'amategeko aho biri ngombwa. Ikintu cya mbere inteko nshinga amategeko yakoze kwari ugushyiraho itegeko nshinga. Bidatinze mu kwa karindwi inteko nshinga amategeko yatoye Bwana Syngman Rhee nka perezida wagombaga kuyobora Repubulika ya Koreya. Yari ishinzwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, igihe mu majyaruguru ho abakomuniste batangazaga ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 ishingwa rya Koreya Democratic People's Republic of Korea, ari nayo yitirirwa Koreya y'Amajyaruguru kuri ubu. Ibi nyamara byagaragaza ko byashoboraga gutera izindi ntugunda, kuko rwose nubwo buri gice cyashingwaga cyitwa ko ari leta ihagarariye Abanyakoreya, ihagarariye Koreya imwe. Ibi byari bitangaje cyane kumva igice kimwe kiri mu majyaruguru cyishingwa kikitwa leta ihagarariye Abanyakoreya bose, ikindi nacyo kikitwa leta ihagarariye abandi Banyakoreya bose, nta kwigabanya kurimo. Ibi byari agatangaza ndetse n'agahomeramunwa. Bidatinze mu kwa 12 mu 1948 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete itangaza ku mugaragaro ko batayo zayo zose za gisirikare z'Abasoviyete zavuye mu majyaruguru ya Koreya, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zihita zitangira gucyura ingabo zayo zari zikambitse mu butaka bwa Koreya y'Amajyepfo. Batayo ya nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye muri Koreya y'Epfo rwagati mu 1949. Bivuze ko Koreya y'Amajyepfo, yaba Koreya y'Amajyepfo ndetse na Koreya y'Amajyaruguru, byari bigiye gusigara byiyobora, nyamara nta gihugu na kimwe yaba Abasoviyete bari bakambitse bafashaga amajyaruguru ndetse n'Abanyamerika bafashaga amajyepfo
bari kuba bakirimo bagifiteyo ingabo. Nyuma y'amezi make cyane ingabo z'abanyamerika zivanywe muri Korea y'Epfo, bidatinze mu kwa gatandatu k'1950 amabatayo ya Korea y'Amajyaruguru yinjiye muri Korea y'Epfo, ndetse ku mugaragaro Korea zombi zihita zitangira intambara yeruye. Intambara yaje no gukomeza kugeza mu kwa karindwi k'1953, aho leta ya Korea y'Amajyaruguru n'iya Korea y'Amajyepfo zemeranyaga guhagarika intambara zikagana ibiganiro. Ruhande uru cyangwa uru n'uru rwatsinze intambara bya nyabyo, maze ngo rubone intsinzi ya nyayo yari ikenewe, ni ukuvuga ukwigarurira Korea yose nta n'akamanyu gasigaye, ikongera ikaba Korea imwe iyoborwa n'umuntu umwe nk'uko byari byarahozeho kuva na kera. Muri iyi ntambara kandi ya Korea zombi kandi hanagaragayemo ibihugu byari bikomeye cyane, hanini byagenderaga ku matwara ya gikomunisite nka Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete n'Ubushinwa. Hanagaragayemo kandi ibihugu bitandukanye ku matwara ya gikomunisite. Ahangaha mu gusoza nakubwira ko ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kujya kuri Twitter ya Ignatius Joly, cyangwa se ukaba wanyandikira kuri Facebook Ignatius Joly, naho ukaba waca kuri YouTube channel. Turakubirarikira gukurikiranaho ibiganiro byinshi, ukora subscribe and share. Tuzajya duhora tubana mu biganiro nk'ibi bivuga ku mateka yaba yararanze isi, bikagera ku mateka abahishwe ndetse abataranigeze avugwaho kenshi. Genari ukwikunda Ignatius Joly. Salam shalom.